kahle wena wendlovu. Sizwe sikaPhunga noMageba ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela ohlelweni lwethu sigalelekile. Namhlanje sisemcimbini omkhulu kakhulu emlandweni wakwaZulu nasemlandweni wamaNazaretha lapho khona inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu izobhabhadisa inkosi yakwaZulu isilo samabandla ongangezwe lakhe sila esigodlweni kwakhangela amankengane. Igama lami ke nguSibahla Intokazi yaNxele bomsolo nongalo ukuthulisa umpangazisa and this is Bonani Streaming. Lo obingelelayo umfundisi uMbeje eMkhambathini njengoba namhlanje sibuthene lapha eNdlunkulu kwakhangela sibuthene ngodumo olukhulu oluyinqophamlando njengoba silapha namhlanje sibona into engakazi bekhona emhlabeni kufike isikhathi lapho inkosi yamaNazaretha eyakhuluma ngaso masizwa isiqu sesibili sithi koba khona isikhathi lapho amaZulu nomhlaba ayophonselana imibuzo iphendulane bukhoma. Siyakubona ke namhlanje phakathi kwezwe lakithi eSouth Africa kulesi sifundazwe sakithi sakwaZulu Natal sibona uNkulunkulu wakithi ebuhleni unyazi lwezulu ezobhabhadisa isilo. Angibingelele kuba bukeli bakabonani streaming. Umvangeli uZungu lo endaweni ezweni laseMelmoth ngaphansi kababa umfundisi Shabangu. Silapha emzini omkhulu wobukhosi bakithi kwaZulu ngaphansi kwesilo samabandla esikhona ngokwenyama namhlanje kulelizwe lakithi. Sisosukwini olumlando omkhulu nomuhle ngendlela eyisimangaliso. Lisiqu esikuso namuhla isiqu sesihlanu koShembe abehlezulwini bafika emhlabeni phakathi kwendlu empisholo inzalo kaPhunga noMageba. Kodwa sikubukayo kulesi siqu sesihlanu esilunyazi lwezulu sibona kuqopheka imlando eminingi ehlukahlukene kakhulukazi esizukulwaneni sethu esibona lokhu esingakaze simbone umqali wendlela efika phakathi kwethu. Esizwa ngendaba esikubona namuhla sibona kwakheka ibandla kabusha liqalwa phansi. Ngicela ukubingelela ababukeli bakabonani streaming. Lo okhulumayo umntwana uSiphesihle omunye abantwana baseNdlunkulu abakhonza ngaphansi kwebandla leNazareth Baptist Church yonyazi. Ngiyathokoza kakhulu ukuthola leli thuba ukuba abakabonani streaming ngibe nabo emoyeni. Engakusho namhlanje na okukhulu okumbuzo omhlaba ukuthi kwenzekani kwakhangela. Namhlanje na kuzoqopheka umlando ingonyama kaZulu. Wena wendlovu, wena ndlovu, ayede. Umholi kaZulu izozalwa ngokomoya kabusha kusho ukuthi lokho uma ingonyama ingena emanzini indlula mithi yamakhosi kusho ukuthi isizwe sikaZulu sizalwa kabusha ngokomoya nangokwenyama kungokuqala emlandweni wobukhosi ukuthi ingonyama ithathe ubuNazaretha njoba ihlala ehlalweni yelama umdlokombane oyibuzile kodwa lokhu
ukunibeka nje sithombeni kuyisiprofetho noma ukufeza kwesiprofetho sikaBhombela uma ehlangana neNgonyama uMqwalajuba bevumelana ngokuthi uMqwalajuba uzoba nesibhedlela sasendlu kulelinda esebonile uMqwalajuba uBhombela esukumisa ishosho njengoba uNyaza lusho. Lokho kwenzeka ke kimi kwakha umuzwa ukuthi inhloso kaBhombela okwehla ezulwini ngokukhuleka kweNgonyama isilo sicela ukuthi isizwe sikaZulu sibona siyachitheka ngeke kubebikho ongathunyelwa emhlabeni kwabe sekutholakala ukuthi akekho ongathunyelwa emhlabeni kodwa fanele kuzozalwa uBhombela kabusha. uBhombela ubuza umbuzo ke kwingonyama ukuthi ngoba abantu bakoZulu banamakhanda aqinile balikhuni bazobona kanjani ukuthi mina nguNkulunkulu. Lithi lembe abantu bakoZulu banamakhanda aqinile kodwa bahlakaniphile. Thatha nasi isiyaya sami uShaka wayifaka isiyaya esimhlophe niyasibona ehlabeleleni mavula ehlabeleli isiyaya sifakwe babamkhulu simhlophe uthi thatha lesi siyaya sami usifake lapho entanyeni yakho uyofika ukuthi uthunywe uNkulunkulu uyofika ukuthi uzendlini kade nosenza ngakhona echithekileyo uzoyibutha uthunywe amakhosi noma uze ngesivumelwano samakhosi wabese efika ke ubabamkhulu esememeza indlu kade nosenza ngakhona wathi uyabizwa mtakadini koSolomon mtakadini izulu nantu udumo lukaJehova lusekuphakame. Namhlanje na ke sibona ukuthi kugcwaliseka leso siprofetho sokuthi namhlanje emhlabeni intando kaNkulunkulu izokwenziwa umhlaba wonke njengentando kaNkulunkulu nenhloso kaNkulunkulu ukuthi ugcinisa abatha ukuze isizwe sikaZulu sibe ngcwele. Singasondele singasondele umkholobane obezaluma kwanyaneni obika nomzweni umzweni wamasebheshe seseshonqinqa funa kanti abugenise kabi Rena tuhamba kancane madoda. Rena tuhamba kancane. Sali moto. Hamba bo. Umphathe lama USB. Okay. Zopela lesinye.
sibedlule sibatheni benkunzi sibatheni benkunzi uza nempi uza nothuli uza nempi uza nothuli uza nempi uza nothuli uza nempi uza nothuli uza nempi
kakhulu ukuthi nize lapha bafowethu nizothatha lo mlando omkhulu owenzeka lapha esigodlweni sakithi kwakhangela amankengane. Lo khulumayo umfundisi uNtuli ezweni lakwaceza. Lokhu ke sikubona kwenzeka namhlanje phakathi kwebandla lamaNazaretha nombuso kaZulu okwenziwa isilo samabandla. Kuyinto engazange yenzeke nanini. Siyaqala ukuyibona kodwa mawuthi uyahlehla ubuyele emlandweni uyathola ukuthi uShembe ngempela wathunywa emakhosini akwaZulu. Ngoba okokuqala wabonwa isilo umqolajuba kubaleke iHope uSolomon kaDinizulu. Uyena abopha inkatha kaZulu naye wazowanikela ngendawo yokukhuleka umuzi lokuthiwa kuselinda njengoba lo mhlangano usuke elinda njengoba kuzobhajadiswa isilo. Siyabonga ke ngangezwe lakhe ukuqedela ubuhlobo nokuxhumana kobuNazaretha nendlu enkulu ngoba siyibonile inkosi eqeda ukukhothama uBhejana phuma esiqini kade bekuvalele simbonile eyisondeza kakhulu ebandleni lamaNazaretha ngawo lo mlando. Namhlanje ke isilo uMisuzulu kaZwelithini uqopha umlando omkhulu ngoba ukuthi avume ukubhajadiswa kubuka izwe kuyakhomba ukuthi lento yayivela isuka kuNkulunkulu yayingasuki kubantu nje. Siyacela ukuthi bekubuka abafowethu nodadewethu libuka izwe lonke ukuthi uNkulunkulu uyathunyelwa kubantu. Abantu fanele bemukele uNkulunkulu mayithunywe kubo. Indaba kaShembe kade inganakekile kakhulu kodwa namhlanje fanele bebheke ukuthi isilo siubani. Mayisilo singabhajadiswa uShembe ungubani. Abantu abayibuze nje lo mbuzo. Ibuyileke iAfrika. Siyabonga kakhulu lokho kwenzakalayo ebandleni lamaNazaretha. Ngiyabonga kakhulu bantu bami uNkulunkulu anibusise. Siyabingelela kwabonana screening. Mfundisi ungema lo. Entabeni zaseshowe kwesakwaKhoza. Namhlanje sigubha usuku olukhulu esasiluswa ngoba bamkhulu bethu nokhokho bethu bekhuluma ngalo bethi umqali wendlela wakhuluma wathi uma selibuyiswa kuyobonakala ngoba kungene isilo emanzini. Namhlanje isilo sikaZulu sesingene emanzini. Namhlanje sisekulomcimbi ke omkhulu ekade sizobungaza usuku lokubhajadiswa kwesilo samabandla onke uZulu wonke. Siyabonga ke loNkulunkulu wethu unyaze simlandelayo ngoba uNkulunkulu wethu uyabukhombisa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu. Sibonga nje ukuthi uNkulunkulu ekugcineni kosuku kugcine isilo singenile emanzini. Siyabonga. Ngiyanibingelela nonke bantwana bakaNkulunkulu bonyazi lwezulu. Lo okhulumayo la umkhokheli uMadumisa wakwaButhelezi esiphiweni senkosi iTemple. Namhla ngisisemgubheni omkhulu odlula yonke ngoba namhlanje isizwe sonke sikaZulu ikakhulu thina lapha ezweni lakithi ngoba ngila esiphiweni nje ukhangela isigodlo sami esikhulu. Namhlanje ngizwa umuzwa engingawazi ngawufanisa nani. Ngizwa umuzwa engukhumbula muzukwane umntana enkosi esibizele ukuthi asizomenzela u14 emukela lobu mNazaretha esitshela ukuthi uShembe umthanda kangakanani. Ngizwa injabulo enkulu ukuthi namhlanje izifiso zikamntana enkosi seyifezekile zalobu mNazaretha ukuthi bume esigodlweni sethu isigodlo sethu lesi kwakhangela. Namhlanje ngisho intaba zangakithi koMbuzi, intaba zangakithi kwaDleka, amathamba lelo thulini lomhlaba, isizwe sonke siyahalalisa. Siyabonga ungena kwendlula mithi yamakhosi emanzini. Siyabona usuku olukhulu, siyambona uShembe ukuthi uyagcwala phakathi kwesizwe sakithi. Sithi lokho okwenzekile sengathi uShembe ngakutshala kuyo yonke indawo eziphethwe inkosi engonyama yethu yamaZulu. Namhla ibone obukhulu bukaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uShembe umqali wendlela weze emakhosini. Siyazibongela kakhulu. Sathi singababaza kangakanani, siswela injabulo nje esinayo
asazi singayikhombisa kangakanani kodwa sithi intaba nemango nomfula wangakithi namhlanje inkonzane iyakubabaza udumo ithi kade hlezi ngasi ngithi sonke sithi asibone obukhulu bukaShembe sithi unyazi lwezulu olwethu sonke ngoba nakulesizwe sakithi luyathandeka kakhulu unyazi lwezulu namhla kugcwalisekile nabethi ufuna ukubona unyazi bekusho noyihambela ngembadada athi ngifuna ukubona unyazi banede balibona bathi kanti unyazi lukhulu kangaka sithi halala siyabonga. Angibingelele ababukele emakhaya umfundo sijele wasezweni la kwaHlabisa lo silapha esigodlweni kwakhangela amankengane lapha bese kuzoqopheka khona umlando lapha inkosi yamaNazaretha inkosi unyazi lwezulu belizobhabhadisa ongangeze lakhe indlulamithi yamakhosi. Sikujabulela kakhulu ke thina njengebandla lamaNazaretha ukuthi ongangezwe lakhe abe yilunga lebandla lamaNazaretha ngaphansi kwenkosi unyazi lwezulu. Siyacela ukuthi abantu bakhuthazeke ngoba lo mlando owenzekile esikhathini sethu inkosi yamaNazaretha unyazi ithande thina ngalesi sikhathi ukuthi sibe amaNazaretha ahamba nesilo esibhajatisiwe. So ke siyafisa ukuthi ongangezwe lakhe akhule abe ngangento abazondi nokhahlamba bese ke sinxusa ke nababukele emakhaya baqhubeke babuke le news channel ehamba umhlaba wonke ebalathile indaba ezinhle ezilandela unyazi lwezulu babusiseke emakhaya. Inkosi inibusise. Mshumala uNcube lo wasenqabeni phakathi eThekwini Durban Central eThekwini enqabeni ngibingelela ababukeli emakhaya bebonani streaming la sikwakhangela amankengane esigodlweni sesilo umdlokombana be inkosi unyazi lwezulu kade lethe amaNazaretha la ilethe umkhuleko izokwenza umcimbi obaluleke ngendlela eyisimanga lapho bekubhabhatiswa khona ingonyama yamaZulu indlulamithi ekuqophe kumlando ke phambi kwethu. Angazi ngingabonga ngithini kuNkulunkulu wangidalayo ukuthi kwenzeke lento ngibuka nami ngamehlami nami ngiyoxoxela izingane zami into engiyibonile ngithi nje unyazi nami ngiyayicela edala ungigcine lungikhulise. Abaqhubekeke ababukeli emakhaya babuke ibonani streaming unyazi luyaroka. Angibingelele kubalaleli kubabukeli bebonani screening ngithi angithokoze nami ukuthola ithuba lokuba kule ngqopha mlando namhlanje ewikilokhu ngazalwa bengakaze ngibone kuhlangana izulu nomhlaba nabazali nokhokho bethu azabayibone le ndaba ukuthi uShembe namhlanje umqalo wendlela ufuyile wabuya wazolungisa umsebenzi wakhe wawuhlanganisa uZulu. Ngakho ke lento eyenzeke la ingqopha mlando kakhulu. Ngicabanga ukuthi nabazali bethu lento esibona abakaze bayibone futhi bayathokoza masila sikule ngqopha mlando. Ngithi ke umhlaba wonke awulwazi namhlanje unyazi ukuthi sele ugimbicela umhlaba njoba ongangezwe lakhe ubezongena emanzini ngaphansi kwesandla sonyazi. Ngakho ke bakwethu akusafuneka sikhuluma indaba eziningi. Umuntu ofuna ukuba aphile emhlabeni aphile phansi kwaNkulunkulu akezonyazini. Lokho khulumayo umfundisi umje yakho entabeni zasemnambithi ngaphansi komuzi wasenkumbulweni. Ngithi angibonge kakhulu sithakasile siyatshakathula sisola indlela yokukhombisa ukujabula kwethu babukela abahle nani nibona into enhle nikhishula indaba ezimnandi zalendumo ezulu nalomcimbi omkhulu kangaka esingawo la esigodlweni sengonyama. Ngiyabonga kakhulu. Ola phambi kwenu umnumzane uMango wakaNgcobo odume ngelika 2 quality never die by mistake umagama amnandi sitwa majongosi. U2 quality induna yamabutho esilo amabutho asendlunkulu ngaphansi kwembube yomhlaba isilo esibusayo indlulamithi yamakhosi. Usuku namhlanje kimi luyintokozo kakhulu esizweni sakwaZulu njengomuntu owabekwa ekuholeni amabutho esilo. Indlela okuhambe ngayo namhlanje singamabutho besidlala indima yokweseka ubukhosi bakithi bendlulamithi yamakhosi okuyisona sodwa
isilo sikaZulu emva kwamdlokombane mana ngento abuva ukudla amadoda. Namhlanje ke isilo bekusuku la khona inkosi yezulu nomhlaba unyazi lwezulu isilo sithatha isinqumo sokwemukela uShembe ngokuphelele nenkolo yobuNazaretha ukuthi sona sesizobusa uZulu ngaphansi kwephiko lobuNazaretha obuholwa inkosi unyazi lwezulu. Ngakho ke kuthina esingamabutho siphinde futhi sibe amabutho asezulwini enhlalisuthi kodwa ngizogxila kakhulu emabuthweni kaZulu engiwaholayo nami kanye ngaphansi kwaMdidiyeli uXulu lapha ya eKingcetshwayo district nomdidiyeli wamabutho kwaZulu jikelele umntwana uNtsika nomdidiyeli uMhlongo. Ngakho ke thina sithokozile kakhulu ukuthi ukuhola kwethu amabutho sesawahola ngendlela ebusisiwe ngoba ophambi kwethu noma osesihlalweni isilo samabandla usebhajadiswe inkosi unyazi lwezulu. Namhlanje sikusho kungangabazi ukuthi noma isilo samabandla kodwa uphinde abe yilungu lebandla abe yiNazaretha ubayede inkosi yesizwe sikaZulu okaMageba. Ngakho ke namhlanje ke kuqopheke umlando kwaZulu. Angikusho lokhu ngingahlonisi ukuthi engonyameni ezisishagalombili kusukela kumbumbu wesizwe ilembe lekamanye amalembe ngokukhalipha nodumo ehlezi kaMenzi usibagojela ngale kwenkandla ligojela njalo udla amadoda namadodana engonyameni ezu8 zihlezi zibusa uZulu. Ingonyama esishagalolunye lenamhlanje oqopheke umlando ukuthi ikhethe ibandla lamaNazaretha yabhajadiswa akaze kwenzeke emlandweni nakwezinye inkonzo ayikho ingonyama kwathiwa ibekwe izandla kodwa unyazi lwezulu ngoba luNkulunkulu weAfrika ukwazile ukuthi azuze ingonyama yesizwe nonyazi lwezulu ke umholi webandla lamaNazaretha uthokozile kakhulu wazokalisile amazwi ukuthi lo mcimbi uyinqophamlando kwaZulu nesizwe sonke saZulu nakithi singamaNazaretha namabutho kwaZulu. Ngakho ke sithokozele kakhulu konke kuhambe kahle ingenile inkosi emanzini yabhajadiswa unyazi lwezulu namakhosi angaphansi kokubusa kwendlulamithi amakhosi asendlunkulu nawo wabhajadisiwe. Sithokozile kakhulu esikubonile akukho okuphuma eceleni nonyazi lwezulu inkosi yamaNazaretha lujabule ngendlela esimangaliso ukuthi sekuzoba mhlophe indlunkulu yonke ibhajadisiwe. Ngisho uspokesperson owasendlunkulu umntwana uSimphiwe ulandele ingonyama wabhajadiswa ongowasendlunkulu. Ngakho ke sithokozile kakhulu ngosuku lanamhlanje. Siyabafisela bonke abasendlunkulu abasele nobani ukuthi ayibone indlela yezulwini sithi sigqaja ngokuba uZulu kodwa sibe siphelelisiwe ngokwasezulwini singamaNazaretha kodwa angabulahli ubukhosi angasehlukanisi nobukhosi ngoba ubukhosi sizalwa kubo singamaNazaretha. Mina nje ngungcobo omkhulu iqade lingankoma ufuza afulele njengeflemvula. Ngithi ke ngiyathokoza kakhulu ngiyafisa ukuthi nathi sizibophezele ekutheni ubukhosi sibuhloniphe okuyiyona nto uShembe ayehlele ezulwini ukuzoqinisa ihlalo zamakhosi. Namhlanje okwenzeke la kwakhangela amankengane kufezekile kokwehlela uShembe ezulwini isiqulu sesihlanu unyazi lwezulu. Angithokoze ngethuba engiphiwe lona. Uyathokoza uThuu Quality. Uma ngingakhuluma kahle ngosuku lwanamhlanje naluhle kakhulu kimi lwedlula zonke izinsuku ehleze ngizibuka. Ukhisimuzi uGudi yini yani ngibona luhle kakhulu usuku lwanamhlanje na futhi ngoba ngijwayele lapha esigodlweni kwakhangela amankengane endlunkulu ngibona ukuthi kuhle kakhulu kwedlulele kakhulu. Angingaphathike ngibone ngapha emfuleni esazi enkuzane kubhabhadiswa omdala wazobhabhadiswa ngibuka babhadiswa inkosi yamaNazaretha. Ngibona indlela ebiyenza kahle ngayo kwangijabulisa ngixoxela umuntu into engiyibona bekade engekho kule ndawo. Ngokubingelela abalaleli beka Channel 100. Mina ngingumshumayeli uDumisa eBungcweleni Temple. Silapha ke esigodleni kwa khangela la isilo samabandla endlulamithi ebekade ibhabhadiswa khona. Sithokoze kakhulu ngesikubonile kuumlando ezweni lakithi nokuwulando umlando eSouth Africa yonkana. Lapha khona sibone okokuqala isilo samabandla singene emanzini sibhajadiswa unyazi lwezulu. Okuhleke nesikholela ukuthi sizokubona
kulomsebenzi ongaka obukade wenzeka. Indlula mithi yamakhosi sezingane yathi idlala yathi uZulu uyodinga ukuthi ube nabantu uyodinga ukuthi ibe nesilo esiyoba nonyazi uhola abantu bakwaZulu bonkani. Namhlanje ke sikubone ngamehlo ukuthi sebebhabhadisiwe bahamba bobabili injabulo yethu yosiko lethu lobhabhadiswa kumuntu engena emanzini sikubonile sijabule sithi ngathi lo mkhosi ungaletha ukuthuthuka kubantu abamnyama ukuthi abaswele bebe nezinto. Ilokho ke nathi sibongela ngakho njengebandla lamaNazaretha alapha kwaNongoma. Siyabonga. Ngiyabingelela amagumba amalomhlaba inkosi yakwabiyela obuka silapha ke indlunkulu esigodlweni kwa khangela amankengane lapho uqophe khona umlando omkhulu kubhabhadiswa isilo sibhabhadiswa inkosi yamaNazaretha onyazi lwezulu. Lokhu ke thina sikuthatha njengenhlahla nesibusiso singakaze sibonakala emlandweni wobukhosi bakwaZulu ngoba kakade uShembe ukufika kwakhe sukwela 1910 efika kulelizwe wayethunyelwe endlunkulu ezosimamisa endlunkulu kaZulu ezobuyisa amagugu kaZulu ayeselahlekile. Sinethembe elikhulu ke namhlanje ukuthi konke okaZulu kwakulahlekile kuzobuya namhlanje njengoba isilo sesibhabhadisiwe ngaphansi kwenkolo yobuNazaretha futhi isilo akekho umuntu osiphushile. Isona sithema sibuka konke amabandla akhona sase sibona ukuthi leli bandla lamaNazaretha ilona engangena kulo ngoba okoqala liphethe yonke into engamagugu kaZulu kusukela imvunulo inhlonipho nayo yonke into nje uZulu abephila ngayo. Ibandla lamaNazaretha likuphethe konke lokho. Ingakho sithi sinenhlahla namhlanje sibona isimangaliso singakaze sicatsha ukuthi siyoke senzeke ezweni sakwaZulu. Lokhu sinika ithemba ukuthi ngisho eSouth Africa yonke sibona ukuthi kuzoba noguquko noshintsho lizokwenzeka ngoba isilo njengoba sikhona nje asigcini ukuba ngezala lapha kwaZulu kodwa sengamela umhlaba wonke wase South Africa. Umntwana wakabiyela le obuka njengoba silapha esigodlweni nje silibone lolu suku oluhle kakhulu nosilithozele lapho khona isilo samabandla bese zobhajatiswa khona inkosi yamaNazaretha. Lokho sikubone kunjengokunqoba okukhulu ukujabulise thina sonke njengamakhosi ala kwaZulu Natal nangaphandle kwaZulu Natal futhi nawo siyafisela ukuthi nawo ngelinye ilanga sigcine sibone sisiwavakashela futhi sekukwenzeka into efanayo nakuwo ngoba lapha kuzogezwa khona ubukhosi uba kuqine isihlalo singantengezeli. Sibona usuku namhlanje lube luhle kakhulu lube ingqophamlando. Siyathoza kakhulu. Umfundisi Obuthelezi lona bakhona lapha kule ndawo. Ayi namhlanje na kuqophe komlando into engazange ziyenzeke kuthi kubhajatise isilo sethu esingaphansi kwethempeli lami engibeka umshumayeli khona ngaba kumvakeli khona. Ayi abantu bomhlaba babuke into engazange bayibone into engazange ziyenzeke. Siyayibonga kakhulu sibonga kakhulu okwenzeke lapha. Ngicabanga ukuthi nabantu bomhlaba bazobona ukuthi uShembe unjani uShembe uyini bayibonela abantu bomhlaba nje. Angiphathi kabe ndawo ke hayi inqophamlando lena. Siyabonga kakhulu siyabonga. Sengathi abantu bengahamba kahle ke noma sebebuyele emakhaya. Ngiyabonga.
makhosi Sekela Hlalo Jobe abantwana abasendlini unkolo abakhona nebandla lonke lamaNazaretha amen. Ayi maNazaretha sibayingo phamlando namhlanje ongekho lapha ngathi unesila bantwana abasendlini makhosi enkulu umsebenzi esingena kona njengamanje inkosi yamakhosi izobe seyembesa uhlanga lomhlabathi omjiva omunye oyisimangaliso amen. Sizobe sesiqhubeka-ke nokwethula ezinye izipho eqhamuka ohlangothini lebandla ongangezwe lakhe awulalukhulu lolusuku alukhona ngalo kunje kwenzeba kunje kwenzeba amandla isilo inkulu wasemakhosi Nazaretha uma uJehova wethu sewuqedile umsebenzi wokwembesa ingonyama siyacelwa sonke siyibandla ukuba sizokusondela siyoxhawula kulomlando omkhulu kangaka ayibonkosi ngekho bazosala bengophamlando kuba alolendela kuNkosi osiyakaphosi uyasondela ubaba kwembesa ingonyama ubiyela
umqaba ngonyama ladidujika ezalwa kaQaba ngencwadi encane eyayiqoshwe ngumkhwanazi usayitshela omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho yabadida nabasendiya abuyele emuva amandiya eniki namakhanda athi umkhwanazi udlala umampatile lapha ehlathini ebhalitho xola umkhwanazi umbudlane esaba futhi uyeqaba ukulahla inkosi lapha ehlathini ubeyokudlwana izilwane ngezehlathi zinkulu izindaba iphuma uphoko kwelakithi kaZulu seziyosengwa nayinkehle mageba mntakandaba yenqaba inkompe ngenabaphelezeli ngobe ukulahlekelwa nayisizwe ngesikasenza ngakhona kithi kaZulu solahleka ngesikaMamuka solahleka ngesikambonguzoswa kula mageba liyashona ilanga umsindo kwingonyama Christi ungowani mageba usiyovusela amakhosi yebo ukuthuthumana ngoba imbabazane isiwahaqazile amadoda nangezinyembezi ngapha ngasempangeni ivale mfana mageba lo ndaba ine affidavit iyakubangela bomthetho ngisho kwena ke wekwezela yakithi eNkunzana abayikhiphe eqhuni endlini ngoba bebangela amahlazo bathi uMisuzulu ubovuza igidigidi kanti okandaba bengenamali bambangela amanxeba ekukuthi umkana sifike kuseshaya umthetho omndini saphuma leyo shona ilanga iyasipheka iyasithulula imbabazane emaphanqa ngomqingo wamaphepha ithi uMisuzulu selenzile iqala kwela ubokaZulu obethatha uthanduyise esihalwe emasibeleni wamshobhela esizibeni isiziba sasingabhukudi umuntu sasibhukudi umuntu obelokothwe endlini kokantuswa hamba mageba uyabizwa eshaya umthetho omndini ubizela ukwekhuluma ngengonyama Trust ubizwe ikhomishana indabweni endlini kokantuswa advocate Masuku gijime obekela uSimakade kaZulu uthi akangene exhibeni aphuza idokwe ngoba uMisuzulu uyabusa beweshaya umthetho omndini wakomonye udlele ekhethela iqabunga lomkalo Sizothi inkosi yazi ayibonge inkosi
Leona amazwi okubonga. Bayede hlangana lomhlabathi siyaqhubeka sile school. Hlangana amakhosi sicela ukwethula nasi isihlalo esiphuma ebandleni lamaNazaretha aholwa uNyazi lwezulu. Athi amaNazaretha ahlangana amakhosi hlale mnethezeke esakho lesisihlalo. Sile school siqhubeke kunesihlangu esiphuma futhi abantwana bamaNazaretha abantwana bakho sile school abathi phebeza konke okuza kabi phakathi kwezwe lakho bayeka nasi esiphakamisa umfoka amasana bayeka sile school ayishone phansi izitha zesilo ayishone phansi bayeka siyaqhubeka sile school nomsebenzi ukhona isipho esihle ukuthi manje isilo siphumule masithi ngakusona bese sikhumbula amaNazaretha noNyazi uthi ngomhla ka9 kuJune 2024 kwenze indaba enkulu kwakhangela amankengane sile school. Angazi noma asabona amaNazaretha. Bae kuna namathawula bae hlangana amakhosi siqhubeke unamathawula amahle amathi alandwele phesha kwelanje inabashu yakwaNongoma ithi sike sikhulu uma ngabe nje omdala ephumule azesule ngawo akhumbule abantwana benabashu yakwaNongoma bayeke khona amancane ayisethi nje Nzazi inkosi Nyazi lwezulu indlunkulu yesilo esihlala indlunkulu mafu uNkosi indlunkulu yesilo ekhona phakathi kwethu uMntolomba abantwana basendlunkulu amakhosi asendlunkulu eholo sihlalo wamakhosi kusifundazwe inkosi uShinga iphilo kaNkulunkulu wesilo inkosi uChiliza nebandla lonke lasezulwini sangalezwe umuntu ongekho lapha amehlo awaphatheka ubuhle obungaka uma sibheka umlando uqaliseka umbono womqalo wendlela ukuthi uma ohlezi esihlalweni sobukhosi kaZulu namhlanje engena emazini ngaphansi kwesandla soNyazi lwezulu uthi mase phakama phakathi kwamanzi
waphakama esembethe amandla amasha. Uma esephakama phakathi kwamanzi waphakama ebethe ungcwele. Kwathi konke obekuphazamisa isihlalo nobekuphazamisa umbuso kaZulu uzohamba chitheke namanzi kuze kuyongena olwandle. Namhlanje amazwi esihlabelelo somqalo wendlela agcwalisekile. Uma umqalo wendlela ethi Fikile izwi lasezulwini